Mejuah-juah man bandu kerina perpulungan si ikelengi Tuhan. Si ikut muat bagin ibas kebak tinenda ikatakan kami salam semangat tetap sehat Tuhan si masu-masu kita kerinana. Genduari mari ras kita ersikap guna bengket kubas kebaktin minggunta. Mari si benaken kebaktinta. Kebaktin enda ibenaken ibas gelar di bata bapa si mada gereja. Ibas gelar Yesus Kristus takal perpulungan. Ras ibas gelar kesah si badia. Si empengasup kam guna ngidah kemuliaan di bata. Perkuah ate ras dame ibas di bata bapa. Ras ibas Tuhan Yesus Kristus nari. Ibas kerembaken kesah si badia. Ras kam kerina gelah. Amin. Berita karena perbahanan rasura-sura di bata. Kalak si ngatakan maka ia ngeluh ersadaras di bata, ia harus ngeluh bagi Yesus Kristus. Erpalaskan kata di bata enda, mari ras kita muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 170 sada. Mari ras-ras kita ngoge pustaka si badia bagin si pemena. Si ibuat ibas kitab Nehemia bin 20 ayat sada sehsiwah. Kenca anggo sebulan si pepituken, kerina kala Israel enggo ringan ibas kuta pengulihenna. Ibas wari si pemena bulan kerina ia pulung i Jerusalem. I tengah kesain deherken gerbang lau. Ipindo kalak ndai man Esra, eme sekala imam, dengan ahli undang-undang, si ibreken Tuhan man Israel arah Musa. Gelah ibuatna kitab undang-undang maka ibaba Esra kitab ku perpulungan dai. Ija anggo pulung subuk dilaki diberu bagai pedana-dana, singgo ngasup ngantu sisa. Alungala kempak jelma si pulung ibas kesain deherken gerbang lau iogeken Esra undang-undang dai mulai matawari pultak nari seh ciger janah kerinana megi kenca alu tutus. Esra tedis idata sada mimbar si enggo ibahan guna keperlun si kalak si tedis arah kemuhenna mematitia Sema, Anaya, Uria, Hilkia, ras Maasea, janah si tedis arah kemuhenna Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, ras Mesulam. Sanga Esra tedis idas mimbar, kerina kalak ngidahsa, sabab ganjangan ia, asang kerina kalak ndai. Kenca italangina kitab minter kalak ndai tedis kerina nina Esra pujilah Tuhan di bata simbelin. Kerina kalak ndai ngangkat tanna janah nangaloi amin amin. Jenari nembah erjimpuh ia kerina
ayona seh kutana. Kenca bagai keke ia kerina, tedis ia ibas inganna sekala-sekala. Janah kalak Lewi, si tersena ijenda, nerangken undang-undang eman bana. Eme Jesua, Bani, Serebia, Jamin, Akub, Sabbetai, Hadia, Hodia, Maasea, Kilita, Asaria, Josabat, Hanman, Ras Pelia. Langsung iterjemahkan kala andai undang-undang di batae. Jenari iterangken na seh maka krina kala andai ngangkasa. Kenca ibegi kala andai kai si i katakan ibas undang-undang tangi sia krina. Maka Nehemia gubernur tupung si ras Esra sekala imam dengan ahli undang-undang. Bagepe kala Lewi sinerangkan undang-undang ngatakan manbana krina nina. Wari enda mesada wari sibadia man Tuhan di batandu. Maka ola kam tangis entah pe erceda ate. Ketuahan kala si megiken kata di bata dengan si maki kenca ibas kegeluhenna si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras kita ertoto. Tuhan di bata Bapa kami sini surga. Pakaikan kemahandu guna nuriken kerna katandu. Kesandu si badia si paangkaken katandu. Gelah kerina perpulungendu singgo sikap dengkeh kenca. Banci ngantu sisa. Ibas Yesus Kristus Tuhan ertoto kami man bandu. Amin. Senina ras turang si ikelengi Tuhan. Mari ras-ras kita ngoge kitab Lukas bindu 4 ayat 10:4 seh kubas ayat 20 sada. Iogeken kami isina nina bagenda. Maka mulihken Yesus ku Galilea, janah ikuasai kesah sibadia ia. Mbar berita karena Yesus ku belang-belang daerah ngajar ia ibas rumah-rumah pertoton silit ije janah kerina kala muji ia. Sekape Yesus inasaret mekuta ingan na ipebelin. Sangawari sabat ku rumah pertoton ia bagi biasana. Tedis ia guna ngoge pustaka sibadia. Jenari ibreken kala manbana kitab Nabi Jesaya. Kenca ipepayona iidahna me ayat-ayat si Atena oge kena ema. Kesah Tuhan lit ibabongku, sabab enggo ipilihna aku guna meritakan berita si meriah man kala si musil. Isuruhna aku erberita man kala si tertaban, maka ipulahi me ia. Janah kala si pentang erpengidah me. Kala si itindas ipulahi me. Janah empebetehken masana Tuhan mulahi bangsana. Kenca dung ia ngoge, igulungna kitab ndai, iulih kena man si erdahin ije. Jenari kundul ia, kerina matakala ibas rumah pertoton ngenen ku ia. Maka ibenaken Yesus ngajar nina, sendah enggose isi pustaka si badia si ibegindu nai. Sejenda me pengogenta. Senina rasturang si ikelengi Tuhan. Ibas minggu Epipanias enda. Kita ngidah kuga di bata netapkan Tuhan Yesus jadi persuruhan singgo ipilihna guna memberitakan karena berita keselamatan.
Kata di bata ituriken man banta gelah banci si idah bagaimana belinna bagesna keleng ate di bata nang dangi kita. Maka iberikenna anak nasi tonggal jadi persuruhenna guna banci mabai manusia bengket kubas rarasenna. Adi si oge ibas kitab pengogenta si pemenandai ituriken karena bangsa Israel kenca ia mulih itanah pembuangan nari kencang goseh 7 bulan ibas wari si pemena bulan pulung ia kerina erkiti-kiteken ngukabanci ia mulih kukuta pengulihanna. Kepeken tedeh kala atena kerina guna megiken kata di bata. Ketedehan atena guna megiken kata di bata tentu erkiteken pendahin kesah si badia erdahin ibas pusuhna. Guna banci nambari ketedehan atena karena kata di bata maka idilona Esra selaku imam si ahli ibas undang-undang. Janah pulung ia kerina, subuk danak-danak, dilaki ras diberu. Enterem ia si pulung. Janah ibas perjumpanna ituriken pe ibas pengogentai danai. Maka na mulai pul tak matawari sehciger. Adi banci si katakan sekitar jam 6 ku jam 12 entah ku jam sada. Bagaimana ia alututus megiken undang-undang si iogeken Esra. Enda labo waktu si singkat. Bagaimana kepeken adikala singgo ertedehate. La erbias-bias, la erpuas-puas. Muas-muasan ia lalap nang dangi kata di bata. Ibegi kena kai si ituriken ibas undang-undang janah pe ketutusena encidahkan ketedehan Athena erdibata kenca ia mulih ibas tanah pembuangan nari. Dingin pe ituriken keikut sertan keterlibatan kala sinterem si banci numpak-numpak dahin Esra selaku imam ibas ia ngogeken karena undang-undang di bata. Senina rasturang sini kelengi Tuhan. Ijenda si idah maka na kehadiran kala asin terem maka isuratkan gelarna jenda tentu ia maba peranan penting. Maka na dahin labo banci sekalak ngenca tapi pe kehadiran keterlibatan si tersurat ije ngata kenca maka na ia pe tersuruh ka ukurna guna nampati Esra ibas ndahiken dahin janah si idah makana kenca Esra ngoge kenca nina Esra pujilah Tuhan di bata simbelin sebab memang kenca kata di bata tapi undang-undang di bata ndai idengkehkan teridah maka di bata si mada kuasa ipuji dengan isembah MC iaminkan kerina perpulungan maka ikatakan pe erjimpuh ia ayona seh kutanah senina rasturang sini kelengi Tuhan mari dage si pepayo kuga perpulungan enda mindo gelah Esra si ahli undang-undang janah undang-undang ibuatna guna banci pe iogeken man kalak sinteram jadi ngoge kata di bata inda kepeken labaci terudu-terudu tapi memang perlu waktu si khusus gelah banci pe konsentrasi adi bagai kak mdudekah na menggomindai madat mata sinteram
Tapi lah kepeken terjadi arkiteken ketedehan ate bangsa Janah lit pembagian tugas si cukup mejile. Kenca undang-undang dai ioge maka ituriken pe kalak lewi idilo guna enterjemahkan sah. Guna nerangken sah. Jadi sinerangken cape enterem. Sebab bangsa pe enterem siman sindengkah kenca. Sebab adi ioge ngenca kata di batae laka iterangkan tentu la yang kai antusenna. Ijenda me si idah makalit pembagian tugas si cukup mehuli. Janah labo banci kata di batae terjeng ioge ken ngenca tapi pe kenca iterangkan langsung iterjemahkan. Langsung iterjemahkan gelah kerina kalak ngangkasa. Maka kai dungna respon sinterem. Dungna kalak ndai katakan tangis. Sebab tupung siai Nehemia gubernur, Esra imam, ahli undang-undang, bagepe kalak lewi nerangkan undang-undang. Jadi kerina harus profesional ibas bidangna masing-masing. Ikuasaina bidangna masing-masing. Janah lit pembagian tugas si idah ijenda. Janah bancipe si idah. Maka na tuhu-tuhu wari perjumpandai wari sibadia arkiteken banci ia kerina erlajar arah kata di bata. Itandai nadung nabana sadaria nandangi dosana sadaria nandangi kelepakenna ipujina di bata alumungku seh ayona kutana seh makaya de batangis. Dakam tangis sepe bacikang ban keriahan, bacikang arkiteken buena salah lepa si enggo si ilakokan. Tapi adi si pepayo ibas kitab Lukas endandai, maka ijenda ituriken Tuhan Yesus ikuasai kesah sibadia. Janah kesah sibadia enda mabai ia mempebarkan berita si meriah. Ku belang-belang daerah ngajar ia. Janah Tuhan Yesus ka singoge pustaka. Jadi pustaka sibadia si ioge nandai. Ioge na ibas kitab Nabi Yesaya. Ia ka menerangkan cah. Janah ikatakan Tuhan Yesus. Ia meisi nubuatan Nabi Yesaya. Karena kerehen Mesias si enggo ipadankan sinteram. Tuhan Yesus ngatakan sa, maka penggenepen janji si enggo ibelaskan Nabi Yesaya, kesah Tuhan lit ibabongku, aku enggo ipilih na guna meritakan berita si meriah, man kalak musil, berita man kalak tertaban, mulahi kalak si pentang, gelah banci pengidah, bagepe kalak si tertindas banci ipulahi. Alu terang ikatakan Tuhan Yesus, aku mepenggenepen janji isi nubuatan Nabi Yesaya ibas diringku tergenepi. Enda sada kesaksin si luar biasa. Adi si baca naik bas pengogen si pemena, maka na Esra ngoge kenca, kalak lewi nerang kenca ras terjemah kenca. Maka kerina kalak bancingan tu sisa. Tapi adi bas pengogen tenda Tuhan Yesus ngogesa. Iterang kena antusenna jana ikata kena ia mepenggenepen nubuatan si isehkan ibas kitab Nabi Yesaya. Ije ituriken makana Yesus ia mepersuruhan di bata si enggo ipilih dengan itetap kena guna mengubah keadaan dunia. Gelah kerina kita ngergakan kemanusiaan. Tuhan Yesus memberikan pembebasan. Tuhan Yesus memberikan kemerdekaan. Mulahi kala si terpinggirkan, terdiskriminasi, si inomor duakan, si lai ergakan, si lalit sima-simana menurut ukuran manusia. Halu bagi-dage seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ninta kita tekman Yesus persuruhan di bata. Singgo ipilih dengan itetapkan di bata. Sueras ibas kitab
pengogen inpokat sio tandai. Kalak si ngatakan maka ia ngeluh ersadaras di bata, ia harus ngeluh bagi Yesus Kristus. Enda perintah man bantah. Maka labo biasi katakan aku tekman Tuhan. Kita tutus ngoge kata di bata. Tapi ipindo pi kita gelah ngeluh bagi Yesus Kristus. Kugakin geluh bagi Yesus Kristus. Git ia nadingkan kekuasaan. Sak jadi seri ia ras manusia. Bukti tanda kelengatena. Git ia ngenanami kini seran. Guna jadi kahulta. Simulahi kita ibas dosan tanari. Sebab ise pelabo ngasup. Mulahi kita siakatan ia. Makana seni naras turang sini kelengi Tuhan. Ingatlah kuga pengorbanan Tuhan Yesus guna kita. Kuga tanda keleng atena man bantah. Kuga karena kekelengan naman bantah. Kuga karena perbahanan na si luar biasa man bantah. Lah kita ngasup persimuli. Nandangi kai singgo ibahan. Sebab ise pelabo ngasup bagi si ilakokan Tuhan Yesus. Guna kesalahan kala git yang ngenanami kini seransa mati. Tapi pelajaran si meherga enda mabai kita. Kelahna pengakunta karena Tuhan Yesus sebagai juru selamat. La terjengkubas pengakun ngenca. Tapi kala singgo ngaloken keselamatan. Keriahan nukurna pe nelamatkan mulahi kala si tertaban. Adilit kala si musil isa kelewat ta subuh ekadekadeta umpamana. Kai dage banci si sampati, maka ulaman kala kita mahuli, tapi man lingkungan keluarga enta sendiri pe banci dengan lenga kita ngasup ngelakukan ca. Kuga kita banci mulahi kala silar pengidah gela banci pengidah. Artina ngajari kita jadi mata man kala si pentang guna negu-negu res mabai ia. Kita jadi tan man kala si musil. Guna mereken kegeluhan kempa ia. Kalak si tertindas kita nampati saras mulahisa. Bagaimana perintah di bata man banta. Kita idilo banci jadi mata. Guna ngenen perbeben kalak si deban. Jadi cuping guna ninggalkan kerina. Serasuina si ina namina. Bagai jadi babah guna naksikan karena perbahan di bata. Gelah kai pisilakukan kita. Kerina tama pujin man gelar Tuhan. Tuhan si masu-masu kita kerina. Si katakan bujur man di bata. Hargitekan banci kita. Iberi kena anakna Tuhan ta Yesus Kristus. Jadi kahulta guna nelamatkan kita kerinana. Amin. Ras kita ertoto. Pasu-pasundulah kami o Tuhan. Katandu jadi gelemen geluh kami. Sebab Yesus Kristus ertoto kami man bandu. Amin. Mari radukan kerina kalak Kristen bas kerina ingan ras paksa. Ras kita ngakukan pengakun kini teken taninta ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasana. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus. Anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si nguda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Singenanami kini seran, sangana pemerintahan Pontius Pilatus, ipakuken ku kayu persilang. Mate jenari ikuburkan, nusur kudoni kematen, peteluariken ngokeke ibas si mate nari, nangkih ku surga. Perkundulna arah kemuhan di bata bapa, sila resibar kuasana, jenari rehme ia pagi, ngeranakan singgeluh rasi ngomate. Aku te man kesah si badia, can ahlit sada gereja si badia. Persadan kala si badia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Mari ras-ras kita bersikap guna ngendesken persembahan pengatakan bujurta man dibata. Kata dibata si jadi palas, ibas kita ngendesken persembahan, o senina-seninangku, nginget perkuah ate di bata simbelin si iseh kenaman banta, kupindo man bandu,
Endeskenlah kulandu mandi batas saja, selaku persembahan singgeluh rikutken singena Athena. Sebab bagaimana arus nakam ersembah mandi bata, sueras biakndu selaku makhluk sirukur. Tupung kita ngendesken persembahan ta, rende kita bas kitab dendenta nomor 333. Mari ras-ras kita sada ibas pertoton ertoto kita. Kerina silit ibas kami bas kam nari kap rehna o Tuhan. Erbuah kini teken kami ngatakan bujur kami man bandu. Yendesken kami persembahan kami. Kamlah Tuhan si masu masusa. Pasu-pasundu kami rasa isi jabu kami. Tambah kendu kesehatan ras kejuah-juahan. Bagai perejeki man kami kerina. Dikunelit perbeben kami pulah kami, dingin megegeh kami ngala kenca. Ibas perpulungan du erceda ate kam singa pulisa. Anak-anak ndu si sakit, ibas kuasa ndu madan pinakitna. Si lolah, erkitiken buai perbebenna, kam simreken serpang pula. Pasu-pasundu serayandu ijapa pe ia ringan. Bagai pasu-pasundu pemimpin bangsa ras negara kami. Tuhan ajari kami kerina guna ngergakan kegeluhan sebab Yesus Kristus Tuhan go ngergakan kami alu mereken geluhna guna keselamatan kami. Bujur Tuhan ibas perbahanan du simbelin endam pertoton kami endam pengendesen kami endesken kami geluh kami man bandu bagai pe kerina anak-anak du sirulang tahun ketubuhan ulang tahun perjabun simpar pasu-pasundu man bana. Bagai pesian singgo ngendesken persembahan guna numpak dahin gereja ndu kerina anak-anak duenda kam si masu ia. Terpuji kam Tuhan arah geluhna bagai pe arah kegeluhan kami kerinana. Ertoto kami man bandu ibas gelar Yesus Tuhan singgo ngajari kami ertoto ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga. Gelar ndu ipebadi amin. Rehlah min kini rajandu, sehlah min peratendu, ibas doni enda bahagini surga. Berikan man kami, nakan cukup ibas wari sendah enda. Alemi salah kami, bagini alemi kami salah kala empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap si mada kini rajan. Ras kuasa, ras kemuliaan, sindekah-dekahna. Amin. Alukenlah pasu-pasu sirihna idur di bata nari. Ipasu-pasu janah ikawali di bata kam. Siang ayo di bata resinalsal ibabondu. Janah melias Athena ngenehen kam. Itatap di bata ku kam. Janah malam atendu ibahanna. Amin. Salam menjua-jua man banta kerina perpulungan sini ikelengi Tuhan. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan si masu-masu.